No! Alisimamisha sanamu, akaamuru kila mmoja anguke aiabudu. Mfalme Nebukadneza alisimamisha sanamu, akaamuru kila mmoja anguke aiabudu. Lakini alikwama kwa watu watatu waliokuwa na msimamo, tena mashujaa wa imani. Lakini alikwama kwa watu watatu waliokuwa na msimamo, tena mashujaa wa imani. Meshaka, Shadraka na Abednego walikataa kuiabudu sanamu hiyo. Meshaka, Shadraka na Abednego walikataa kuiabudu sanamu hiyo.